परम श्रद्धार विभिन्न विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री प्रथमते आपनालोकলৈ मैं आंतरिक धन्यवाद और शलाग जाचिছো आपनालोके 5 दिन धैर्य सहकारे आमार ट्रेनिंग सफल भावे लोৱা বুলি জানিব सारे गान गाइছে বাইদেৱে गान गाइছে तार মাজত মই যে কিবা কম মই ভাবাই নাই এনেকুৱা ই মেগাজিনে হোক হাতে লিখা মেগাজিনে হোক সৃষ্টিৰ কামবিলাক কৰি থাকিলে মনটো কিন্তু ভৰি উঠে।